likaJesu. Right, ngizocela nje ukuthi ngibingelele umama nobaba uMntakana abafundisi, bishop of the house, ngibingelela abafundisi bonke basekhaya, ngiyabingelela abafundisi bonke abakhona ngaphakathi, abazalwane, abazali bethu, abafowethu, odade bethu. I greet you all, abantwana bethu, our youth in our Sunday school. Ngiyabingelela nonke egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Namhlanje ngihamba with our firstborn. Ngiyacabanga ukuthi okokuqala ke naye empilweni yakhe acknowledge ngibingelele nengihamba naye wandile uvuyo wakahlomuka. Amen. Hallelujah. Before I go to our sermon for the day, I've got the word for us, for this Mntakane. I've got the word for you, Mama and Baba Mntakane. I've got the word for the church. Izwi likaNkulunkulu uma ngabe sifunda incwadi kaIsaiah 54 verse number 1 to verse number 4 lithi jabula nawe oyinyumba nawe ongazange uzale. God is taking us to the next level. If we together, I've got the word. It's just to pass these words, these remarks. Isaiah 54, verse number 1 to verse number 4. Lithi jabula wena oyinyumba, wena ongazalanga. Uqhumuke ngokuhlabelela, umemeze wena ongabanga namhelo. Ngokuba abantwana bakho boyisikhwebu baningi kunabantwana boyindoda, usho uJehova. Amazwi noma mangikhuluma nebandla engifisa ukuthi siwabambe kakhulu, izwi likaNkulunkulu lithi stretch your tents, lithi yenza itende lakho libe banzi. Alisho ukuthi bheke izathu ukuthi uzolenzelani, kodwa uNkulunkulu uthi asenze itende lethu libe banzi. Uma ngabe ngithi I've got the word for us as the church, uNkulunkulu is taking us to the next level yokuthi asingabuki ngalendlela esibuka ngayo, kodwa sibuke ngendlela uNkulunkulu abuka ngayo. uNkulunkulu mayekhuluma noAbraham uthi buka lapho ukhona, awubuki kwenye indawo kodwa ubuka from where you are. So thina singabuka ngokwethu sibone ngathi no siyaphupha, kodwa uNkulunkulu uthi jabula wena oyinyumba ongazange uzale. Uma ngikhuluma nabazali bethu, Mfundisi Mntakane, God gave me this word yokuthi siyadinga ukuthi njengebandla, njengabaholi sibuke njengoba uNkulunkulu ebuka. Uma sifunda uJeremiah 1:11 to 12, uNkulunkulu ubuza uJeremiah ukuthi ubonani? Uthi ngibona an-almond tree. uNkulunkulu uthi ubone kahle. Ngifisa ukusho Mfundisi Mntakane ukuthi asingabuke ngokwethu kodwa sibuke ngokuNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwenza ngamandla akhe, ngendlela yakhe, ngesikhathi sakhe, hayi ngokwethu. So uma sibuka ngokuNkulunkulu kusho ukuthi we need ukuthi manje sibhale phansi whatever uNkulunkulu esimkholelwa kona. Kuyenzeka kwesinye isikhathi sibhale phansi izinto nathi qobo lwethu siyabhala, siphinde sicabanga ukukhansela ezinye zezinto ukuthi ngathi sesiyaphupha. uNkulunkulu uthi asibhale lokho esikuphuphayo bese sibona njengoba uNkulunkulu ebuka. Thina kungenzeka ukuthi sibuke high rate unemployment, angisho ukuthi khona la endlini sicabanga ukuthi izinto angeke zenzeke, kodwa ngokuNkulunkulu, uNkulunkulu akadependi abantu ukuthi they are employed or not employed. Uma ngabe sima ezweni likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe. So yiloko bengifisa ukusho. Ngaphezulu kwalokho uma sifunda uJeremiah, uNkulunkulu kuJeremiah 1 verse 9 to 10 uthi lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wabeka isandla sakhe emlonyeni wami, wayesethi ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho, wasekutshela izinto ezintathu okumele uzenze. Wathi uNkulunkulu, wena you are able to uproot and tear down, whether you are able to destroy and overthrow, whether you are able to build and plant. You are not building on your own strength, but ngamazwi uNkulunkulu awabeke emlonyeni wakho. Uma ngabe ngithi we are moving to the next level, kusho ukuthi we need ukuthi ukukhuluma kwethu kufakazele ukuthi siyabona lapho siyakhona. Ukukhuluma kwethu kumele kufakazele ukuthi siyazi ukuthi ubani esikhulumayo ulalelayo. Izwi likaNkulunkulu kuJob 22 verse number 28 lithi when you will decide and you will declare, lokho kunqumile wakusho uNkulunkulu will make sure ukuthi it established. I'm here ukuzosho ukuthi as I'm having the word, uNkulunkulu is
raising Aaron noHuri balesi sikhathi abangeke bafuna ukudla amandla kaMfundisi kodwa abazothi bangabe izandla zikaMfundisi zehla bahlale phansi babambe izandla ukuze kwazi ukuthi njengebandla sinqobe impi. Ngiyafisa ukuthi uma ngabe sesisoyezwini likaNkulunkulu ngithi sinebandla othani balance noTopiya bakhona endleleni. Kodwa uNehemiya mayevusa bambiza kwaze kwaba kathathu wathi ngibhizi kakhulu. Khona izinto kumele sishaye indiva. Singamoshi isikhathi sethu ngezinto ezingayindawo. uNkulunkulu if sithi uNkulunkulu is taking us to the next level bazokhuluma abakhulumayo kodwa thina sibheke kuJehova. Sihamba noJehova. And uNkulunkulu uyalifeza izilapho uNkulunkulu uyalimela izilapho. Those are the ways ebengifisa ukwadlulisa ukuthi uma ngabe sihamba asinga waste energy yethu ngabantu abangeke basisize ngalutho kodwa sibheke uJehova. Sonke nje masihamba zikhona izinto kodwa we know